Wena, ukhulumisa kwaMasumaso. You are listening to Man Oh Man, Masu Fagotse. Checking sound. Yes, but Yebo. I sound the cut. Asiyem takaba. 2, 1. Nati letiphekwe ngagalaze matshala avukele khona avunula sayavungula yatanasa ayasikisa ke magabaza lijale lineminyaka lengemashumi lamathathu nakubili lelibuya lapha evenikatini lelithuthukako lelisekhathi kwemhlane nembeleko lokungu-South Africa na Mozambique ingqayizivele selitholakale nesihlahla lesingumthunti wetingukhu lelingalinganiselwa ku-1 million wemarandi noma emalangeni kunananga umbiko. When Mr. Pepete was asked why he chose this shop, he said, because he doesn't have a job. And then they asked him, why didn't you carry at least tomatoes or maybe potatoes? Lo bikako uchaza kokuthi libutiwe lelijako ukuthi belingawathengisi ngane matamatisi noma imazambane ngale moto kulapho khona kube sesekuthi inkinini hlala kuleti naletinye letilandzelako uma libumbana leli hour.